Đorđe, Đorđe, crni Đorđe, pokatoličeni Srbine. Ajde, neću sada o tvom porijeklu. Ne veze. Nego, vidim ja da ti mene pitaš što ne ideš se boriti za Ruse. Pa koliko mi je poznato, gledajući tvoj profil, vidim da imaš ukrajinsku zastavu. Nisi niti isto tako prevario pa odšao da se boriš za Ukrajince. Nisi se prevario pa da po uzoru na tvoje rođake iz davne 41. da se ugledaš na njih koji su išli tamo ko primjerne ustaše da ginu i da đubre rusku zemlju. Nisi se prevario pa otišao tamo. Pa si barem otišao tamo na prvu crtu bojišnice u Donbas, pa se fino snimio i otamo me prozivao, opet nekog bi to smisla imalo, nego me prozivaš iz Hrvatske. Onda, 2022. kada je počela specijalna vojna operacija, niste Muamera Hasanovića tada pitali što ne ideš u Rusiju pa se boriti. Niste me to pitali, zato što bi ja vas pitao da vi prvo, što vi ne idete u Ukrajinu, u Donbas, pa se vi ne borite prvo protiv Rusa. Niste me tada to pitali. A da, tada ste vjerovali kako je očigledno da Putin i Rusija gube rat. Tada ste vjerovali Ursuli von der Leyen koja je govorila kako Rusi vade mikročipove iz veš mašina i kako ih ugrađuju u svoju vojnu tehniku. Onda moram ti kazati sljedeće. Pa evo da me smo neki Rus prozvao tamo sa prve crte bojišnice, mada ja sam malo i poznati među ruskim vojnicima. Ne svim ruskim vojnicima, ali ima ruskih vojnika koji već znaju za Muamera. Jedan mi se Srbin javio nedavno i rekao: Muamer, ja pričam ruskim vojnicima o tebi. Pa naravno, ne mogu se svi Rusi boriti unutar Donbasa. Rusija mora imati i podršku van granica Rusije. A ja sam upravo ta borbena linija ovdje na zapadu, što se tiče podrške Rusiji. Eto toliko. Hajde, nadam se da sam bio jasan. Uzdravlje!